Halo teman-teman, kembali lagi sama channel Aoleng. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and subscribe. Dan aku mau ngucapin terima kasih kepada kalian yang udah support channel ini. Dan ini dia tanda terima kasih dari YouTube. Enjoy this video, bye-bye. Bisa masuk angin, udar kasih dosar, dagang cendol di kalapaan, aduh belajar jatuh tuker, bukan cendol awal bapaan, udar kasih dosar, dagang cendol di kalapaan, aduh belajar jatuh tuker, bukan cendol awal bapaan. Katrusna waku harita nuju mekar ekar liga mugi-mugi anu gelis ulah re sulaya basah mawitan ayeuna pisan urang ais asih urang sangkan manjang dina kanan bagja urang cinta urang di luhureun puncak gunung digar-legar cahya layung merenang endah alam merenang kaseduaan najan mengelah gunung najan ngapak mega
segera pasti disorang bermasa hati dibuat nulis wajah biasa tonggoro seminggu tonggoro sebulan setahun trek di dakwaan rumah hati kepelet tubuna di papale melodinya pengantin anyar anjing datang mere harepan na iraha atuh bakal laksana membetali asih nu sajati ulangan ukurna sawangan lamun terlaksana mengkekenasa kecita nyampaikan rasa kaheman nyampaikan rasa kaheman kecepatan kuring fungsi pada lisan dan masih arek silih dikaheman nyadi dinya karena cintamu barang tak didinya dicuruk pengantin ayah asih ayah janji anu paten rerendengan si ganu ajar pengantin kenyataan imah lain impian curug pengantin curug pengantin di curug pengantin ayah janji anu paten curug pengantin ake curug pengantin ye di curug pengantin ayah janji anu paten curug pengantin curug pengantin di curug pengantin ayah janji anu paten curug pengantin curug pengantin di curug pengantin yo ayah janji anu paten pamauan
Nyanyi kek. Kamu dulu. Wasem nyanyi Wasem. Gitu deh ya. Wah, kayak apa sih denger mah deh. Kalmet terus tengukeun. Ini gak dulu, Pak. Pak.